asishiyele uNkulunkulu uthando awu cela abazali ngokwethuba okukhulu ukuthatha lona lethuba ngivusele the father of the house Prophet Popo bazalwane. Let's give the Lord the hand of praise. Ngivusele bonke abafundisi labakhona bazalwane asibashele intandla. Amen. Ngivusele bobaba omama egameni lika Jesu. Netibhuluja phela bathandeka le tingakagudu. Hallelujah. Dikona tibhuluja endlini. Amen. Bazalwane siyambonga ke uNkulunkulu ngivusela bonke nabantu labasha egameni lika Jesu. Sibapheni ihlombe bazalwane. Amen. Ngiyacela ke bazalwane ncebe yaNkulunkulu ayikasho. Hallelujah. Ngiyacela ke bazalwane ngoba it's my first time la khaya lelikhulu ngiyajabula kakhulu bazalwane. Wow. Amen. Siyabonga bazalwane, siyabonga mfundisi ukuthi ungasethemba babe naNkulunkulu akusebenzise manje lezulu confirmation ukukhwa mhlambe lokungqono singibaka Babuyise ngeke lesingakusho bazalwane. Amen. Enhlipweni yami bazalwane ngingwaka Babuyise ke sibongo sami senga adopter bazalwane ngiwanzinisa kodwa ke sengaba ngwaka Babuyise bazalwane. Amen. Ngisuka ebandleni leGod's Kingdom Praise Lenda Skala Vumisa ku Phinzeke ngihamba ne-movement lokuthiwa ngibabuyise njalo-Evangelistic Crusade, one soul winning movement la uNkulunkulu asibusisile ngabaprofeti. Amen. Siyathoba bazalwane kuba khona la. Hallelujah. Praise the Lord. Ngicela ke bazalwane ukuthi ngishumayele nje kafishane prophet of God bese ngihlala phansi. Enhlitweni yami bazalwane kulamalanga lawa ngihlushwa indzaba yesono. Yes. Sono lesihlukanisayo. Yes. Siphila emalangeni bazalwane la khona lithi iBhayibheli lami konke kuvumelekile. Kepha akusiko konke lokulusita ke sithi amen. Siphila emalangeni la khona ngeke uNkulunkulu sihamba nebazalwane labafukamele sono. Sihamba nebazalwane labahamba sono banetono baphendukile bona bathi kunetono labahamba bangatifumi. Siphile emalangeni la khona ngithi ngaphenduka bese nesono sami siyaphenduka. Ngithi ngasinziswa bese nesono sami siyasinzisa. Ake libandla lithi amen. Siphila ke kulamalanga lawo lokhuluma ngcono ukuthi siphile emalangeni la khona konakele emhlabeni. Siphile emalangeni la khona mfundisi you compete nebantu abakho nibanga na ipulpit ya Jehova. Siphile emalangeni lonakele bazalwane la khona wonke lotifakazana shumayela sewune topic une tribe manga bila malanga lesiphila kuwo. Ngalelela ngiyakhumbula mfundisi nangabantwana bakayishoyela bakakhuphukela bawela iJordan lithi iBhayibheli bathi nabewela okasuya maloshalima bahamba nabasawela bafika in a place called the Gilgal. Then the Bible says nabafika eGilgal waseJoshua upata ematshe noma ke imikwa rika babashaya nalapata ke lamatshe lithi iBhayibheli wasoka onke ema-Israyeli. Now nangabe abasoka wasoka in a place called Gilgal, which means Gilgal is a place of separation. Gilgal is a place of nakona kulungiswa impilo. Ake sinamene kozweni eGilgal kusenzaweni nakona kulungiswa imbathandeka, kulungiswa imbazalo, kulungiswa impilo. Hallelujah. So namhlanje bazokafishane lokukhuluma nje bese siyathandaza. Ngifuna ukukhuluma ngesono lesivunywayo. Bafundisi akuhlala kube sono. Njengoba ngishilo ngithi ngingasenziswa bese ngena njani? Ngihlala la etikwaso. Hallelujah. Nangabe ngihlala etikwaso bantu nababona
babonalo sinzisiwe kanti ngaphakathi ejuleni kwenhliziyo ukhona indlela ethi phela mina nale mvangeli leli asizange sesihlangana. Sanibona noma bengozwe kulamalanga dlana ke sisedolobheni bafundisi siphila esikhathini esimathima weba ngiyasinziswa ngimkhona uNkulunkulu eSouth of Glory kodwa nangiphuma la ngibuyela etindweni tami nginanda lekhathi ngiyamva holy but nangiphuma la ngiqhubeka nengcine khona kodwa nani mfangene bazalwane Sono lesivunywa ave kumnanzi kumkhona uNkulunkulu hamba ntona utakhothi iqoleni umkhona uNkulunkulu hamba umake uhambe emaqala akho athethelelwe uthi phila kulendzawo lena yaseludzeludze uphile emaqala akho endiweshani bazalwane athethelelwe labanye siyadibuta ukuthi awukhanga usibani God asinziswa ukhona la ebandle God asinziswa but impilo yakhe Sono imenza wonye ungenqele Sono sakavunwa ngoba baze umuntu nakahamba nesono lesingakavunywa uyonza matibuta nje mfundisi ukuthi mfundisi Babuyise wenza wazata kangaka bantu behle emabhasini nawehle emtimbeni kunento lemdlako nangekhathi haleluya engibayahlupha bazalwane labahamba Sono singakavunywa ngoba mfundisi ugcine sewuliphilisi lenhloko kuluphanana akabona uNkulunkulu asezulwini now bekazana ngifuna usuza le-verse kafishane then we pray hallelujah. Ngicela sifunde Ntaga bazalwane. It's Ntaga chapter 28 verse number 13. Hallelujah. Isabega. Thank you Jesus. Ntaga 28 verse 13. Hallelujah. Umuntu ke lofihla tono takhe angeke aphumelele. Angeke saphumelele. Kodwa nalo tifumana lishiye. Utawuthola umsakazana ngikhohlwe kusho ngaba nenhlanhla prophet of God ngathola ivangeli at the age of 12. Yeah. Ngangifunda grade 6. Wafika Jesu bese nginaso sidudla sami ngoba uNkulunkulu. Yeah. Lafika ivangeli langifundisa ukuthi sikuhlala la. Yeah. Ngoba mina bazana ngathi ivangeli lelifika kusisi. Asafikile Jesu ngosisi sakhona eSouth of Glory. But lifika ivangeli. Because the Pentecost happened tehlela nje. Kodwa lafika ivangeli. Libuyisa indobo kufashwe la. Lithi lafika ivangeli. Lifika babe. Likhathesa babe ngeligama. Likhathesa babe ngelibhuluko. Kodwa lafika ivangeli. Lifika lithatha libhuluko lihlale. Lifika imake limkhanzele. Asanimake ngemduku. Sekude lesithuni noma ke lesithombe sekuba umake kodwa nalifika ivangeli libuyisele umake kulomake ivangeli laJesu leli nafuza Mark chapter number 1 verse number 1 ivangeli ngaJesu iqala kanje wathi uNkulunkulu prophet of God ukuthi ngibazalwane base Ludzeludze liqale kanjani ivangeli lakho because I can feel the power of the healing. They came here because they were grateful. But Peter was in family Kala. Ukona amene moswe. Ikaleka shali famila. Agesi na amene moswe. Ngomane abekaleka sheba sabone. Ndikukanza ukafane bantu. Kodwa nafika family. Ndileta kubuyisana. In the mighty name of Jesus, be family.
engozweni angisakhambi ngale ndlela lekhamba ngendazi senikhamba ngebhekdo sanyathela lalo lokwakwalapha ngicela ungikhuphe eprofethi ngishole khona nifanele ukuyisana bazalwane haleluya haleluya nifanele bona njalo bazalwane nifanele ukuyisana haleluya labaningi beNkulunkulu kwamoshela nkosana kushene Sono wahamba wabamba leyo nto akatinkoleni vele naso utithatha akasekho serious yena kude vele nabamtshela yena kude lokumlungela yena nase wahlala kude lokumlungela kodwa nifamene kuqala bazalwane siphambana sime kanje bese sima kanje lokho sibuyisana naNkulunkulu bese sibuyisana nebantu ake sinamene ngoze haleluya shol fangeni bazalwane lesithi Sono sifikile baba ekhaya prophet of God lithi sifikile Sono samkhipha baba ekhaya wasale noma wasale bantwana naye azakhuluma kumakhelwane asemhleli makhelwane semhlaliswe bantwana kodwa nafika mfangele ikhanza loba bese kahlela umathaphala ashayindle ekhaya nafika mfangele imukhiphe titsanzane nabuyele ekhaya ifangele ifangele liqalayo bazalwane ubusisiwe lodifumako abesiyatishila utawube sithola ipilo utawuthola umusa amnati mina prophet lelifamile lithina lifika kumzalwane limkhanze ababala kunewegrosa kunewerenti kunewehlobo kunewehairstyle kunewe-airtime kunewemadata bundles lithina lifika livangeli baqhubeke esikhundleni sesibanciphe bangeteke iqale kanjani lakho livangeli mina ngathi livangeli lithi abazane noma ngabe sekunaba bewomntwana but nalifika livangeli ayikhulume nethopithi ngimthwale bana ngabe ufuna ukungithatha ngithathe nabe ehluleka ngiyelele ikhona ayile lapho lihamba livulonke bekalovile esisinomsa engozweni bekaneko asathi tututi siloba ngabe angekho uyakuthi uprofethi bekayeke bathi tumnikisa umntwana ekhakubo yahamba livulonke utathatha njalo muntu ngoba laphela ngiyamnikisela umnikisela konke umnikisela umntwana umnikisela nawo konke ngoba mina nje yafundisa mina babengeke ngizele ngithathe umuntu sekake wapheka ngabona thina ngapheka wona ifishi ibe nemsoco umthatha umyisaphi lo muntu yes oh yes understand lo muntu ngiyabona phela umnikisa wona kodwa kufanele ngikala bazabone ngilati kufanele fika nomnye mama sayimtaksile kodwa 5 ebantwana nalifika ifana akamelanga ukuthi kuse wababa wababa 5 waphuma nabo ngalomnyama wathi ukhona indoda emhlabeni wathi nangabe ufuna ukungithatha soya ngilanze ekhaya livangeli bazalwane livangeli bazalwane livangeli prophet lelikhipha ngake ekhaya asathi uhlalisile sesathi ukuthi imali edlamini kanti sisinomsa nafika mfanele lifika limhlwalisa letitho ngisho mina nabanye nje nabazalwane basebenza lapha engasemafemini kunemayadi lapha laphuma kuma-backdoors siyamangala lo sisi sukele ebhuthini ufake ejayenti uze kuyophuma etule esikipeni ufake ejayenti wamthatha kodwa lifanele lifika lifike nendelo sisi noma nomake akhali nebheza umprofeti athi iprofeti yahlupha leyo ngiphuke napolisa lifanele bazalwane lifanele ngajesu leliqalayo ake sinamene ngoswena hayi lenakho ake kubuhlungu prophet nasendema
ngingathembi. Mhlawumbe lo mzalwane lana noma ngenze ngoba nalabo bhuti kakhulu laba lesebashumayelayo. Inkumbi kuyaphetha la. And the prophet of God, nangabe kunekwaye abantu abashambozwe. Angikhuluma lozana ngambe ngibuyele kanafumisa. Ukhatha ukuthi lo bhuti lo mzalo wanda. Baba vumelana ngamazi nalo sisilongala lo ngala. Kodwa lifika lifanele bazalwane. Lifike lenza umehluko ushaqwaye. Because that was this prophet of God. They are desperate. That's why not to prophet so uyashada khona abantu awuhamba la. Because they are desperate. Kodwa ngikhuluma ngifanele bazalwane. Lifike lethu umehluko. Athi lo bhuti umshado noma kuthi umshado ithi le noma angikholeka kushada. Ifamily le. Nalifike lifamele nomuntu. Liletha umehluko ushekamba kwakhe. Akabe ngadalasa. Ngisho kusedolobheni. Nalifike kahle mfamele. Akagqokisi kwangwababa. Mfundisi uyabona la worship nikhona lebazalwane sakhala ibandla egama lakhe. La worship team la worship team la. Ungahlanga ekhasi namuntu. La worship team la. Nangakuthi hallelujah ubona tika. Awusi hallelujah. Ifamily nalifika. Liletha similo. Lilethe ngoba ivangeli bazana leketele kutokuye lisaphapha. Kodwa kutokuye lisaphapha manje. But ivangeli litele tawushintsha impilo yakho niphile kangcono. Hallelujah. Ivangeli lifika kumali bazalwane ekhaya ahlale nabantwana baba kwakhe labangabadali yena. But abaphathe babe important more than laba bakhe. Ivangeli. Ave ukukhuluma umfundisi uthi uyahamba lengaphandle uve kuthiwa hawu labazalwane uyakholwa kusakholwa kubani bani ninqomo ungakholwa mina listen amene ngozona sakho kodwa livangeli lifika ngokuzalwane lethu umehluko livangeli lelithina lifike kahle bazalwane impilo yomuntu lingashintsha asibehlabela kangcono after today my life will never be the same. Ake sinamene ngozwela. Yebo bazalwane ngisho livangeli mina lelikhipha ngisho amasela engozweni. Lamasela mfundisi langathi khiphi ngisho. Yena nje prophet le eBots utawufika ngoba utawubona. Le eBots ngamane kubebeka ipraise team lethu ngahlabelisa amasela. Kucommittee akangena umuntu longathi khiphi tinshuku. Lihola njani emsela libandla? Liqala kanjani lapho livangeli? Ngoba labantu abangakhiphi tinshuku mfundisi banze kakhulu lapho. Ifeza unetinkinga bandle labakholwa langathathi. Okay sinameni. Yakho sivulo kuyaglana nemvela. Kodwa ngathi lifanele lelithi naselifike umuntu lemfundzise. Lisifundzisa indlela ekuphila. Abantu abashadile bazalwane nemfundisi nangabe abantu abashala banda akwenteni kuphela ilanga bangabona ukuthi la singa WhatsApp wabo today 11:33 AM. Kuyephe kuphela kwenyanga mina pastor angisebenzi mina pastor. Ngoba bayathanda uku-understandisa. Awukodwa bazalwane ngikhuluma ngelivangeli. Khuluma ngelivangeli bazalwane. Lelifika ekhaya lilethe kumnandi. Livangeli lifika ekhaya bomake labashadile sekuphele bo baby, phele bo honey, phele bo sweet. Kodwa nalifika livangeli libuyisele kumnandi emshadweni.
nalifika livangeli libuyisele uvale ekhaya uthe ekhaya prophet sekubheza sekunamibili mibheze kamerweni noma lo mali asadubile asalale kamerweni kanjani base nalifika livangeli kube nebuyisana ngoba khuluma mfundisi tawuhamba baba Yes. labanye bazalwane bathi ukuthi indvodza iyagotshisa ake ninikele umuthi bazalwane wegobisa indvodza ayigoshiswa nomsana indvodza yakho wayithanza itakuthanza ngisho mina mfundisi ifika idzakiwe lithi la ekhamba awuvula la manje lohlangene nelivangeli akasho ukuthi nabo ke basi manje lohlangene nelivangeli uyahamba ayivulele kahle methuke ngato tonke lihlamba but nangabe ayibeke kahle ingene la yena kwendako ahambe ayegedleleni ayiplakele manje kubheza ahamba ekitchen ayilungisele kudla athi sakhuluma emhlohle ngathi inhlamba angaphinziseni lo mali ngoba kunento lahlangene nayo livamile ay bantu abashabana namhla balifuna ivamile bafuna imishado that's why bama-chappies ubebhudile bekadlala ikeyboard khuluma ivama nje nabazalwane uyabona ukuthi umuntu abazalwane awu amen uyabona nje bekadlala kamnanzi lapha nasiphuma la kunalo sisi nje losayichaphisi hayi ubuyile lokwapasta lokufishane hayi Jesus hayi ake sinamene kozwena eneno umzalwane akasathi ukuthi sengawutsini ngoba lo mzalwane uyichaphisi nje amen bembekisa nje kude ngifuna kubekisa ngoba lapha abantu azibangijayela ake sinamene abeyishapisi nomzalwane ngibekele uNkulunkulu ubathi ekuseni ngakade emozweni ngikuvusela nje prophecy emini nasiphuma la hayi prophet hayi siyabonga baba I need a blessing to us but mfana nalifika bazalwane liletha a clear understanding ukuthi yini kukholwa ubusisiwe lokuvumako abese uyakilahla utawuthola yini bazalwane umusa lokusothi la nangabe uhamba umfakazi wami ukuthi isono sakho asikaqolelwa forget about heaven kunetimpo letinzathu prophet ngicela ukuthi highlight bese siyathandaza kuna 3 things bazalwane titawusenda kwekuthi sibe ready and sibe prepared for a second coming. Number 1 it's repentance and number 2 it's confession. Then number 3 it's holiness. Ebandleni lamuhla sekude bungcwele. Yeah. Prophet of God ngizange sakutshela ukuthi before sihlangane thina nawe bengengeva ngemprophet bazana amen. But ku level yakami amen ngaze wahleka naye ngemshakisi minye sometimes emfundisa abusiko lula uyabona nasengabe useyiveli ihambe kakhulu kuministry praise the Lord kulamalanga libandla seliphenduka ama fundraising schemes. Let's give God the hand of praise because of this prophet bazana amen. Hallelujah. Prophet ngitothi nje namhla siqhubekeni bazalwane nisimeni evangelini baba sisasebenta bazalwane ngidiscover lokunenge ngingakafiki la ebandleni amen. Ngadiscover ukuthi nakusene ba prophet laba bambele ivangeli lekwehlukana nesono. Umfundisi umfakazi ukuthi kwakhulunywa ngelibandla lemprofeti kulamalanga nasekuqala prophetwa kuvele kube ne-disorder nje labadle kudlalwe nje kudlalwe nje ugcina lifunga kalifa kudlalwe nje kudlalwe ngapha kudlalwe mfundisi
sikudlale baba. But asimene evangelini. Ake sinamene nkosweni. Ake sinamene nkosweni. Simene kuphi bazalwane? Evangelini. Hallelujah. So ke ngifuna ukugezeleka ukuthi sithandaza ngithi ivangeli ngaJesu uqala kanje. Ivangeli ngaJesu liqala kanjani? Kanje. Naseliqalile ivangeli impilo yakho ngelishintsha. Vuma ntonotendo omunye nakulomuntu. Not every time bazalwana utawuhamba khona uthola umuntu nasakaKristu usidaba lesisha bakudzala sekwendlulile wena sekuvele basayihambi kanjani. Sono siyavunywa kungakaqali indzaba lesha. Usho ukuthi nje wena utathi ngoba sewuvume Jesu bese lesono sakho ukuthi wena wafaka umntwana emthoyi sesisala nje sesilenga nje sona kanjalo. Labantu lo wabona labanye nibanga abafana emsheni. Usho ukuthi bona batayiva lenzaba yakho ekhona ngakalungiswa. Hawu yemali. Hawu. Lula kanjalo. Ayikho ivangeli bazalwane. Hallelujah. Kodwa ivangeli njani bazalwane? Liyaqala. Hallelujah. Hallelujah. Ngicela sifunde the last verse bazalwane and then we pray. Hallelujah. Uhleli esihlalweni sihlalo sobukhosi. Hallelujah. Uyi Gwele, hallelujah, Kosi yama, Kosi, uhleli yena, isihlalo, uyigwele Jehova, hallelujah, Jesu. Sifunze ndihlabelelo 51 verse 3. Uhleli esihlalweni sihlalo sobukhosi yena uyigwele Nkosi yama. Ihlabelelo 51 verse 3. 51 verse 3. Okay. Ihlabelelo 51 verse 3 ukujanje. Ngobe ngiyadati tiphambuko tami. Ngobe ngiyadati tiphambuko tami. Sono sami sisembikwami njalo. Nesono sami sisembikwami njalo. Monile kuwe. Wena wedwa. Oh boss. Ngeke lokunengeka emehlweni akho. Hallelujah. Sibambe lapho mfundisi. Hallelujah. There is this man bazalwane ngimthandzako. Lithi iBhayibheli prophet bekane budlelwane lobu intimate na Jehova. Yeah. Bekane budlelwane lobungqunu na Jehova. Because bazalwane, you need to reach a level whereby utoba nebudlelwane lobu intimate. Nangabe prophets banu bashadile ekude labakhohlelana bona. Yeah. Babofakazi labashadile ukuthi kuyenteka nje baparade nje landlini. Baparade nje. Amen. Babe bo Eva nje na Adam. Landlini. Yeah. I said amen. Nababo Eva na Adam landlini. Kude labakhohlelana bona bazalwane. Amen. Sebayatala ukuthi wo noma kunesigozi lana. Na uyathola ubabe unelibala la. Now you need to reach such a relationship with God. Where ungeke noma ke ungeke ukhone kumgodlela lutho. Lakhona utawuthi sewufakazile emozweni. When you go back home, ifukeni nekuthi yathi kunento phela mina eJehova lemihlula. Sengishumayela libandla lapho siseka.
bathi ngehluleka la abangifa bazalwane. Yeah. When so in an intimate relationship, there is this man called David. Now the Bible says, "What's say one lala mfatu abano Uriah?" Amen. Na alele mfatu Uriah. Let's Bible akazange nakafika lo prophet lona yakazange David aphike. Kodwa waya Jehova futhi inkosi ngizone ngemobi. That's why David atholakala angumuntu wehlito yaNkulunkulu. Because Sono sakhe bekathina kende Sono bazalwane angahlala etikwazo. But but I want to reach a level whereby ngitaba nobudlelwane lobunkhulu ngasimakathi. Amen. Yebo ungisizi yeJehova. Maye ngiyakudumisa. Maye ngiyawayekela emabele kodwa inkinga liPentecost liyaqheka. Yejehova nginsizwa ngisinzisa ngoba engakhunjele letinceku prophet letisetisha tine ngikwazi bonke labazalwane lasonke bonke labantu abasha bathembisa umshado bonke labantu abasha ukhathe kuwebona labozweni mina ngingwabani babani wami bani uyabamba kunabanyakanyakana because bede straight bozimbu bayaqeka ngiyakhuluma nje boss ake sina mina ngoswena and man of God kulamalanga lawa sesikhathini lesimatima weBhayibheli bafundisa bethembeke. Come on. Bafundisi abethembeki kangaka ukuthi nangathiwa nje la eLudzeludze you live a son utawuthi na ubuya noma ke nihamba niyaleka Shewula uhamba namaSons nanifika kaShewula kanti silamaSons ziphu yaqeka uyothi na ubuya next year ngesikhathi esifanayo nibathe noluswana labantu letha lana lenhloko ngathi yabantu bayo ake silamele ngoswena but lifanele bazalwane lingenathi noma ngiphi environment noma ngafike machapisi ngiyayiqoda ngilahle la bazalwane asilifikeleni livangeli lethu asimufikeleni umprofeti bazalwane amen ngoba nangabe kubhuqa thina silibandla konakala ligama la haleluya uthe awuqala nje sesihle kangaka kunetimvuselo la Ludzeludze sebafike labafana labangathi bayandasika lapha bayadla idla lapha labatsakwabo siyahlabela lapho nansi siyaguma uve bahlebela na prophet akaphuma nje lapha sokufasa nabaphuma liqale kanjani livangeli la ibazalwane livangeli alikale kube nemehluko haleluya angafanani nayitolo ngakholwa but akube nemehluko la empilweni yami. Let us stand on our feet, hallelujah. Sono sami sisembikwami njalo. Hallelujah. Sono sami sisembikwami njalo. Kodwa nanje bazalwane ufuna ukubuyisela into empilweni yemuntu in the mighty name of Jesus. Livangeli ngaJesu likala kanje. Livangeli ngaJesu likala kanje. Father of God, uthothakaza. Desire gosini kama lila Jesu na tolu wezu tanazo wami wanitetena wanetula upamo wanishia eu aventura, Isa chupa elizo ya Mungu kukhona nokuvuka kwempilo yami.
Imvotsana elilahleko yalidla lifa layo yalilahla konke yasalikela lutho yaphila lendingulumo yethu beyikade nokuthi yayikade nokuthi bakwayo nayibukela noma senje khona lekuthandzako ngale mvotsana lithi iBhayibheli Luke 15:17 lithi yasiyasabuluka egcobeni yayo ngegama likaJesu. Ngifuna namhla kuthandaza ngegama likaJesu njengoba selwile livi la nkulunkulu ufuna kusabuluka namuhla engqondweni yakho. Awufuni ukuba umzalwane nje lohamba lisoka, ufuna kusabuluka namuhla icebo yankulunkulu lithi liyavuma lishiwe ntono ngegama likaJesu. Ngenkathi ufuna mhlawumbe ucollective ukulishiwa kakhulu moya logcwele lotakusika uthi namhlawumbe moya logcwele ngena kimi ngifuna kusabuluka noma nemandla Noma ukhona usho njalo ufuna ukuthi namuhla ude lapha ngebheki ngegama likaJesu. I want to pray with you. Ngifuna ukuthandaza nawe sisahlabelelo mhlabelelo ukuthi